A kada je reč o nagradama, i dalje ostajemo u sferi novinarstva. Tačnije, došli smo do delatnosti voditelj speaker. Večeras da dobije nagradu iz te delatnosti je gospodin Voja Nedeljković. Molim vas, veliki aplauz za legendu televizijskog i radijskog novinarstva. Voditeljskom novinarsku karijeru započeo na omladinskom radijskom programu Ritam srca, a zatim nastavio na radiju Studiju B. Učestvovao je u stvaranju radija B92, trećeg kanala, televizije Beograd i prvog privatnog radija Pingvin. Vodio je mnogo zabavnih muzičkih emisija na televiziji i radiju, kao i kvizove na trećem kanalu, Fox televiziji i televiziji Košava. Voditelj je muzičkih manifestacija, festivala i koncerata. Trenutno je angažovan na radiju S, gde vodi emisiju Vojevanje, i voditelj je muzičkog takmičenja na televiziji Prva u okviru Grand produkcije Zvezde Granda. Oženjen je i ima sina Đorđa. Pozdravimo, dragi gosti, velikim aplauzom našeg poznatog, priznatog voditelja, gospodina Voju Nedeljkovića. Dobro večer svima, poštovanje. Drago mi je da sam u ovakvom divnom skupu večeras. Obično sam bio ja taj koji je uručivao, evo sad dobih i ja nagradu. Vidi ovo, najuspešniji muškarac. Šta bi rekli moji blaženopočešni roditelji za ovako nešto, ali verovao sam u sebe, pravo da vam kažem. Pre 40 godina sam poželao da se bavim ovim poslom. 33 godine sam na radiju, 30 godina na televiziji, ali relativitet, to je samo relativitet brojeva. I znate kako kažu, kada dvoje ljudi imaju po jednu jabuku i razmene ih, svako opet ima po jednu jabuku. Kad ima dvoje ljudi, kad imaju po jednu ideju i razmene ih, svako ima po dve ideje, je li tako? A kad dvoje ljudi imaju po jednu tajnu i razmene ih, niko nema više nijednu tajnu. To je valjda taj relativitet brojeva. Hvala vam svima i nadam se da će ovo biti još. A hvala i meni najviše što sam verovao u sebe. Hvala vam, prijatno. Čestitke još jedan put, hvala i Voji. I ujedno ovo bio poslednji nagrađeni večeras u kategoriji najžena i najmuškarac 21. veka.